फ्रेंड्स देखंतु वर्तमान एठी कान्हा पाई जो रंग आनी थी वर्तमान ताकू रंग लगेबार टाइम आसी आइछि तो चिंचदरे जे ना मस्ती जो देखले को भल लाଗୁଛି तो देखंतु एठी मु किछि मात्रा रे सजे देइथिली आ कलर आ फूल किछि सजे देइथिली कलर तो केमिकल रही छि तेनु खाली एमती पाखरे रखी छि जस्ट ताको खाली अल्प टिके लगा हबो नले ताको आ बाकी समस्त को लगा जीव तेनु रखी छि खाली कलर ताको आनी ता पय आनी थिले जेहेतु एटा रखी बर्तमान रखी बर्तमान देखिए फूल सब छिंडी मु रखी देछि बर्तमान देखंतु ये होचंती जने जेजेमा मो बापांकर माई आ ये फास्ट आज कान्हा को होली लगे थिले आ से फूलर होली तेणु देखि पारथिबे से केमती करूचंती सेकेंड टाइम रे बर्तमान मु लगौछि सेकेंड टाइम माने फास्ट जेजेमा लगेले तापरे मो पाले देखि पार तो बर्तमान देखंतु बर्तमान मो माँ आसिला माँ कान्हा को होली लगौछि तो होली तो माने ये तो केमिकल अच्छी तो कान्हा को लगेबा कथा नुह तो खाली जस्ट टिके अल्प अल्प टिके खाली छुई दौर ताको माँ देखो माँ लगौछि कान्हा को होली तो देखंतु माँ पिचकारी मारे बोली पूरा मतलब मन गोटे अलग प्रकार गोटे थिला गोटे कौन कह माने उत्साह तार हेल्ले देखंतु से कि पानी आसला कौन है के मुझे जापारे पानी आसु ना तो माँ देखो कि तो फ्रेंड्स देखंतु वर्तमान कान्हा को होली लगा चली सरी तो ना पुणी आ बाकी अच्छा को मैंने से मैंने लगे देखिया किए लगाउछन आज कान्हा को तो फ्रेंड्स देखंतु मुझे कान्हा लगी किसी ड्राई फ्रूट आ दही तापाई रखी जेहेतु से होली खेलिया सहित ये सब जिनस भी भरपूर मजा उठेब से लगी तो ये आंब कोड़ी भोग लगे रखी तो फ्रेंड्स ये दादा झी मोर पिक तो ये देखिपे मो जेजे को मुझे भोग लगे दे तो अधिक मात्रा लगे नी जस्ट अल्प पादरे गालरे लगे लगेबेनी बहुत दीदी कहते लगेबेनी किंतु मो मन मानिलानी टे लगेदेली तो जानी कौन आगू कौन हम कौन ना भल लगे बहुत मजा भी लगी जेजे सहित एमती रंग खेलिकी तो देखिपे ये मोर दादा जो से सान झील तो सी भी एवं जाऊँचे जेजे को लगेवाई तो बेसी तो किसी लगेबनी पादरे लगे आशीर्वाद नबू
तो ସେଇଟା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଲି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଜେଜେଙ୍କର ସରିଲା, ଜେଜେଙ୍କର ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଯିବୁ ନେକ୍ସଟ ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଓ ଚାଲନ୍ତୁ ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଖକୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବସେଇଥିଲୁ ସେଠି ଜେଜେମା ଶୋଇଛନ୍ତି। ତ ଜେଜେମା ବି ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସିଏ ବି ତାଙ୍କର ବି ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। ତ ଏଠି ଜେଜେମାଙ୍କୁ ଏମିତି ରଙ୍ଗ ଲଗାଇ ଦେଉଥିଲେ। ସେଦିନ ମୁଁ ବହୁତ ଗାଳି ବି ଶୁଣିଥିଲି, କାହିଁକିନା ଜେଜେମାଙ୍କୁ ଏମିତି ଅଧିକ ରଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଫଗୁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲି। ତ ଯେହେତୁ ସେ ଗାଧେଇବେନି କିଛି କରିବେନି, ତ ସେଇଥିଲାଗି ମାଆ ବାପା ଦିଦି ବି ତ ସେମାନେ ଗାଳି କଲେ କାହିଁ ଏତେ ଲଗାଉଥିଲୁ ଇଏ କରୁଥିଲୁ। ଯାହା ବି ହଉ ହୋଲିର ମଜା ହିଁ କିଛି ଅଲଗା ଥାଏ। ତ ଏମିତି କରି ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ କରି ରଙ୍ଗ ଲଗାଇଥିଲେ। ତ ଇଏ ଏଠି ଯେଉଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ବାପାଙ୍କର ମାଇଁ। ତ ଏଠି ବି ସେ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ଲଗାଇ ଦେଉଥିଲି, ତାଙ୍କୁ କେହି ଲଗାଇ ନଥିଲେ। ତ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଏଠି ରଙ୍ଗ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ଏଠି ବାପା ବସିଛନ୍ତି। ତ ସେଇଠୁ ବାପାକୁ କହିଲି କି ଆଉ ତୁମେ ଆସ ଆଉ କାହ୍ନାକୁ ଟିକେ ରଙ୍ଗ ଲଗାଇଦେବ। ତେଣୁ ସେଠି ବାପା କହିଲେ କ'ଣ ଲଗାଇବି, କେମିତି କ'ଣ ହେବ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ତ ସେଇଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବାପା କେମିତି କ'ଣ ରଙ୍ଗ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଏଇରକମ ତୁ ତାନେ ଜାଣିନୁ, ତମେ ଆସ ଟିକେ ଖାଲି ଦେଇଦିଅ ତାକୁ। ଆହା ସର୍ଦାର ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାପା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା। ବାପା କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ କେଉଁଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ କ'ଣ କରିବେ, ହେଲେ ଯାହା ବି ତାଙ୍କୁ କହି ଦେଉଥିଲି କେମିତି କ'ଣ ସେ ରଙ୍ଗ ଲଗାଇବେ ବୋଲି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫାଷ୍ଟ ଫଗୁ, ତ ସେକେଣ୍ଡରେ ସେ ଏମିତି କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁ ଫୁଲରେ ସବୁ ରଖିଥିବେ। ତ ତା ସହିତ ବାପା ହଳଦୀ ଖେଳିଲେ। ସମସ୍ତେ ସେଦିନ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିଲେ। ଯାହା ବି ହଉ ବହୁତ ଅଳ୍ପ କିଛି ଇଏରେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆମେ ହୋଲି ଖେଳୁ। ତ ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଠି ଫଗୁ ଲଗାଇ ଦେଉଥିଲି। ତାପରେ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଯିବେ ମୋର ମାତାଶ୍ରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମା ମୋତେ ଅଳ୍ପ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କହୁଥିଲା, ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବି, ତାକୁ ପୁରା ଦେଲି ଲଗେଇକି ପୁରା ଭଲସେ। ସିଏ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବ अपना हुलिया तो दिखाओ कैसा लगा मेरा मजा। କରିଦେଇଛି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଫଗୁ ମୁଁ ରଖିଥିଲି କାହ୍ନା ପାଖରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ମୁଁ ନେଇ ଆସୁଛି। ଆଉ ବାକି ଯାହା ଯିଏ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଙ୍ଗ ଖେଳିବା ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲା। ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ଅଧିକ ତ ନୁହଁ, ଏମିତି ନର୍ମାଲ୍ ଖାଲି ଏମିତି ଲଗାଇବା କଥା। ତ ତାକୁ ସେମିତି ଲଗେଇକି ଆମେ ଏମିତି ଖେଳିଥିଲୁ ହୋଲି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ହୋଲି ଖେଳୁଥିଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ପୋଷ୍ଟ କରିବାରେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ସରି। ବାଏ ବାଏ।